ndifuna imali nyani and yena andisamfuni into endiyifunayo, ndifuna ntoni imali ngoba ndinabantwana. So ndazixelela ukuthi ndizothatha leya mali, ndayithatha leya mali yonke, ndathatha nezinto endizifunayo khona apha endlini yakhe. Ndiyakhola nje inoba ndavela ndashiya umbhedo kuphela, zonke izinto ezininzi ndazithatha ndahamba nazo, ndabaleka total kuye and ndameka sure ukuthi apho ndiya khona angekhe nje azandithole noba angathi uyenzani, angekhe azazangifumane. Akangibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Mafafuke njengedangabani isamba nesamba umgosi angalela maqedo lala bafoza nokwajenza ukudla othima uvimba ngala uthukusungale umkhovu oyiphaye umadakeni oyishasa nketsela sisagole la gola amadoda. Kunjalo mntaka baba siyabingelela yiso leso sikhathi Nethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani khona udadewethu usibhalele ngodaba oluthinta kakhulukazi yena uqobo oluphinde luthinte nomuntu obosandelene naye, kodwa ke uyena ozosibikela esitshele ukuthi udaba lume kanjani. Nkosazane siyakubingelela, siyakwemukela kwiNethezeka TV. Sawubona baba, kanjani? Siyaphila Nkosazane. Sikhuluma nawe nje udaba lakho osibhalele ngalo, sithe masilibheka sabona ukuthi no asikubize usondele la kwiNethezeka TV. Akusitshele ukuthi udaba lakho lume kanjani, uliqala eqaleni nje ukuthi udaba olukanjani osibhalele lona. Okay, into endinibhalele yona apha ndibe nengxaki. Bendithandana nomuntu. So lo muntu bendithandana naye ube umuntu orich, ngoba ndafika apha eGoli ndingasebenzi, so ndahlangana naye ke. And then yena wanizama ngakho konke ukuthi impilo yami ibonakale. So ebenemali enamabhizinisi enezinto ezininzi. So ngokuhamba kwexesha ndabona ukuthi hey senikhumbula phi ekhaya. Ndadecide ukuthini ngoba engumuntu orich vele nezinto zakhe. Ndazixelela ukuthi ngizomane ngithatha kancinci apha kumali yakhe, but the day ndizixelela uba sendiyaphuma kuye ngoba ndiyambona ukuthi imali yakhe uyenza kanjani, ndizayithatha yonke. And then ndamuva ndahlala naye. So njengoba ndihlala naye nje ubeka nesigubhu sakhe ebemane sithi njalo before azoya emsebenzini ahambe bengafuna apho besibeka khona isigubhu sakhona ukuthi ndingene, kodwa ndifisa ukuthi ngathi ngabona lo muntu bawenza ntoni khona pha kwesasigubhu. So besithatha isigubhu sakhe ayongena naso kwenye indlu nje encinci khona apha endlini kulesihlala kuyo, but indlu yakhona ihlala ikhiwe nalesi sigubhu sakhe. Angene khona lapha maybe angena boma 20 to 30 minutes and then aphinda aphume. So xa ephuma khona lapho kweso sigubhu make sure ukuthi unento ayiphetheyo enemali and ndiyibona imali yakhona ukuthi ininzi. So ndaloko ndijongile ke lento ndayijonga ndazothi ngenye imini ehambile semsebenzini kusele mna. So ndathi ithi ke ndingene pha kulandlu aloke ngena kuyo, ndayibona indlu yakhona. Ndafika xa ndivula ndafika kunesi sigubhu kunalento eyoyikekayo khona lapho, kodwa nemali eninzi khona, imali khona lapho. So ndazixelela ukuthi ngoba ndifuna imali nyani and yena andisamfuni into endiyifunayo, ndifuna ntoni imali ngoba ndinabantwana. So ndazixelela ukuthi ndizothatha leya mali, ndayithatha leya mali yonke, ndathatha nezinto endizifunayo khona apha endlini yakhe. Ndiyakhola nje inoba ndavela ndashiya umbhedo kuphela, zonke izinto ezininzi ndazithatha ndahamba nazo, ndabaleka total kuye and ndameka sure ukuthi apho ndiya khona angekhe nje azandithole noba angathi uyenzani, angekhe azazangifumane. So kuthe kuzothi last month ndazofumana i-call komunye ethi uSabelo uyandifuna. So ndathi hayi ngoba nami kudala ndimfuna amasusabelo ngoba sendiyayibona impilo ukuthi iyanibhedela. Angisekho right since ndimkile kuye ndithathe izinto zakhe ndamthathela nemali. Ndiyazibona ukuthi hayi impilo yami ayikho right. Kodwa ndazixelela uba enza okay ndihlale ndibone ukuthi andizuba right ngoba besendihamba ndifunana nosizo ebantwini ukuthi hayibo kwenzakale njani, impilo yami ayiseyiyo le ibiyiyo eqaleni. Sendithi noba ndihleli nje ndibona izinto nasendlini nje kuba ngathi kunomuntu okokota. Xa ndithi ndiyajonga eminyango akukho umuntu. Kukhona elinye ilanga ndathi ndihlele eminyango ndabona inyoka, inyoka enkulu
imemnyango mandithi ndiyakhona ansayiboni and xa ngixelela abantu ukuthi kwenzakalani ngempilo yami abakholwa abantu ngoba bona xa benijongile banibona ndi-right mna sendiyazibona ukuthi ngisho noba sendihamba endleleni sendizibona ndihamba ndithetha ndedwa abantu bayandijonga ukuthi hayibo inoba kwenzakalani ngalo muntu so ndaziqonda ukuthi hayi mani mandikhe ndizame nami ukuthi khe ndiphinde ndibuyele futhi kwisabelo ngoba ndimazi kungumuntu owayerich enemali so ndisazixelela ukuthi impilo yakhe naye inoba isasenjalo ndazama ke nyani ukuthi ndihlangane naye ndifumane amafoni number wakhe then ndamfonela ke nyani ndamfumana efonini wabe sengixelela ukuthi hayi ukhona khona eGoli and then ndathi ke mina ke hayi nizozama nakanjani ukuthi ndize kuwe then mase ndimfumana yena ndifumanisa ukuthi bathi abantu vele uyandifuna and andifuna nje unifuna serious as if angandibulala ngoba kaloku ndihambe ndithathe izinto zakhe and ndimoshile and bayatsho bathi uthi mna ndingumXhosa and amaXhosa bayawazi ukuthi asitoti kanjani abantu abaninzi vele amaXhosa abawafuni ngendaba yokuthi amaXhosa bayayazi ukuthi apho bafika khona bayathatha noba intoni nje angayibona nje into uzathi into yami yeyakho into yakhe yeyami bavele batsho kanjalo nje so naye uSabelo kwacaca kuba uyandifuna undifunela ukuthi ndandihambe nento zakhe so ndadecide ukuthi hayi andingeke sebengixelela ukuthi hayi uyandifuna and angeke nje ndilaste intsho iday if angadibana nami angandibulala nyani and nami ke ndiyamazi ukuthi wayengumuntu onjani uabusive kakhulu so angeke nje ndize ndisinde if ngizathi ndiyaya kuye so ndaze ndabona ukuthi hayi kungcono ndikhe ndihambe ndiyofuna usizo ebantwini abanjengani ndizokwazi ukuthi into yami ibali lami ndilibalise kakuhle ukuthi xa sekuso ndingayenza kanjani mhlambe nina ningandinceda kangcono ngoba ansena choice ukuthi ndiyazimela khona apho ndizimela khona or ndiyabuyela kuye sendiyoyika nje andisazazi ukuthi kahle kahle ndimele ndithini ngezokahle usachaza nje ngifuna ukubuya la ukuxhumana kwakho nayo vele unabantwana uxhumana naye vele unabantwana uyazi wena ukuthi unabantwana ngoba labantwana okhuluma nabo akukhuluma ngabo akusibona abakhe abakho wena ngabantwana bami akusiyo bakhe oh yeah uyandazi nje ukuthi nginabanye abantwana benye indoda yena besinganabantwana naye so ndiyoyika ke ngokuthi ndivele ndiye kuye straight because abisengicingela ini abantwana bami but nami impilo yami ayisekho safe because andisekho right sendibona izinto nje noba ndihleli nje sendibonana nezinto nje ezinga-understandekiyo so ngazoxela ke ngoku ukuthi ndibhalele nina ndicele kuni usizo ukuthi mhlambe nina ningandisiza kanjani. Okay, ngifuna ukubuya la siyaqala lo daba liyabonakala noma ngenkathi uqala nje ekutheni ukuthi ubona izinto usuhambile kusabela. Ngifuna ukuthi sibuyele lapha ekutheni ukuthi kukhona eminye imizamo aduyizama mhlawumbe uhamba abantu bezama ukunceda lapha nalapha bekwenzekala kanjani mozama uncedo. Yo ndize ndidiniwe kudala ndihamba ndisiye ebantwini even leyo mali ndayibayo kuyi andiyazi nokuthi ndiyenzeni ngoba inoba ndahlala nje 2 to 2 months kwaqala nje kwatshintsha ngempilo yami so sendithatha yona le mali bendithi ndiyithathe kuyi ndifuna ukwenza izinto ezibalulekileyo ngayo ndihamba abaprofeti ngihamba izangoma nditshintsha icawe ndithi ndizawufumana usizo kube ngathi nje kuba right boma 2 to 2 weeks uphinde futhi kubuyele futhi kube worse dive izinto sezithetha zodwa nje nasezindlebeni ngapha ewese ebusuka ndilali ndibonana nenyoka so ndaze ndabona ukuthi hayi ayiseyiyo kaloku lo impilo yami itshintshile kunzima that's why ndiye ndathi hayi ithi ngibhalele kuni mhlambe nina ningandibonisa ukuthi ndingaya kuphi apho ndingafumana khona usizo khona. Okay, hayi ngoba ufikile ke la eGoli ufikele kuphi uqashe kuphi uqashile noma uzozama futhi nalo uncedo lolo othi uyazama apha ndifike eGoli ndifikele kumngani wami ndiqashile khona ngoba ndifunana ntoni usizo naye umngani wami uye wangixalela ukuthi ukhona umuntu osemaputo ekumele ndiye kuye angandisa kuye qha kufuneka imali ngoku ingxaki into enkulu eseyingxaki ngoba imali le ndandiyibile ninzi andisenayo
andiyazi nokuthi futhi imali yakhona ndayenza ntoni, ivele nje yaphela nje. Nokuthi seyiphela sendaba nifunana nempilo, ndizama ukuthi impilo yami mayibuyele esimeni sayo, kodwa ayibuyeli ngoba akukho apho ndingahambanga khona. Ndize ansazi ukuthi ngimele ndenze intoni ngoba ndihambile konke emacaweni, amacawa abathi abantu bayasizakala khona ayikho. Ndikhupha nje imali, ndiyibona imali yami ukuthi ishona ngaphi. Yithemba lami nje beselikuni, ndizokhala kuni ndithi mhlambe ningandinceda njengoba ndive ngomngane wami ukuthi hayi ikhona indawo eso. Mawubalisa istory sakho khona bayazama ukuthi bakuyise ngapha nangapha, so sizawuva khona uba bathini. Okay. Ake sibuye la. Uke wathinta indaba kaSabelo ukuthi ube umuntu okhuluma naso isigubhu. Isigubhu wakwakutshela yini ngaso nokuthi ungangeni lapha endlini ngoba wena wangena kuyona leyo ndlu uyothatha le mali. Mase ngibuya la ekuthena ukuthi amabhizinisi abawenza nemisebenzi abawenza umsebenzi okanjani. Isigubhu siqala lapha kwesigubhu. Ndathi ngenye imini lento le eyiphethe ndabuza ukuthi mina yintoni, bengafuni kwamuntu omthethisayo ke xa ephethisa isigubhu lesiya. Befuna nje ukuziphathela isigubhu sakhe angene endlini yakhe azenzele into yakhe. And then wathi lelinye ilanga nisambuza ukuthi intoni le ayiphethe, wangena khona lapha wabeka isigubhu waqaba lapho wakhiya. Wase uyabuya kumwathi ndingaze ndiphinde nje ndimthi xa ndibone ephethe isigubhu lesiya ndimthethise. And kule yandlu le once nje ndingathi ndiyangena ngitsho nangemistake asoze ngiphinde ngiphume. Ndazibuza ke mina ukuthi inoba kanti kukho ntoni kulendlu, kodwa ndazixalela ukuthi ilanga linye lizawufika nami ndizawungena khe ndiyobona lento aphuma nayo khona lapha endlini. Kwaba njalo ke ngento yakhe. Okay. Umsebenzi yena abawusebenza bethi usebenza umsebenzi emuni kuwena, mina amabhizinisi bethi unamapha amabhizinisi, ubekuthatha ekukhombise nawo amabhizinisi uwazi nawe njengomama wekhaya. Ibusiness lakhe eli 1 khomba lelo lona bekuyi straight business. Then lana manje ngoba bezenzele imishikashika komnye ethengisa ama drugs, total bendiva nje ngabantu nangechomi zakhe ukuthi une business elingale kuphi unamanye unayi3 vele total kuwe bengafuna ukuthi ndiye ngoba wona bengazi ukuthi bebathi phofu uthengisa ama drugs. Ndiyazingela namba inoba yilapho beyenza imali kakhulu ngoba elelinye beli right kuyi laundry kulo beku right nje ku ibusiness yakho bihamba nje slowly but hayi kakhulu ukuthi ngangenisa le mali ebenayo ngoba bengumuntu o right vele umbona naye ngitsho nasendlini yakhe bekubonakala ukuthi ngeyomuntu ophilayo. Even imoto ahamba ngazo bekatshintsha imoto kodwa mina benganiki nenye imoto kwezo moto zakhe. Engafuna ukuthi ngingene ntsho na koyi1 imoto yakhe ngoba zonke imoto lezi zakhe behlale nalesi sigubhu sakhe. Make ehamba vele isigubhu lesi bengasikhohlwa ahambe naso emotweni make ephume siya kuwo lamabhizinisi wama drugs. Kodwa xa esiya kweli elinye lelelondra isigubhu sakhe besihlala khona lapha ekamereni. Okay. Ngicabanga ukuthi ngoba sifihlile okuningi senzela yena ukuthi azi ukuthi wena umuntu osefuna usizo nakuyena futhi uyafisa ukuxolisa, ungathini kuyena njengomuntu obuhlala naye. Ngifuna siqale lapho mase uya ekuthenini ukuthi usizo olufisayo kuyena kuqala iluphi usizo ofisa incede ngalo. Sabelo ndiyazi ukuthi apho ukhona inoba uyandiva. Into endiyicelayo ngokuwe ndicela ukuthi kuko konke endakwenzayo ukuthi undixolele. Into esendiyifuna kakhulu nje njengoba ndize apha nje ndifuna ukuthi nawe uba umamele. Ndiyalucela nakusizo, ndiyazi ukuthi kurongo kakhulu endakwenza kuwe ende ndiyazi lapho ukhoyo ukuthi usandikwatele uqumbile nje kakhulu, kodwa ndiyakucela ngenhliziyo yami yonke noma yini ongathi ndiyenze ezokwazi ukuthi ungixolele ndingayenza ngoba into ebalekile sendiyifuna ngoku ukuthi nawe ube ingxenye yokuthi undisize kule mpilo esendiyiphila. Ayikho mnandi impilo endiyiphilayo. Ewe ndiyazazi ayikho nhle into endayenza kuwe, ndakwenza kakubi ende andonwabanga ngendlela endiyiyo since ndasuka kuwe.
So ndiyacela uba uyandiva kodwa ngiqinisekile uyandiva apho ukhoyo, ndicela ukuthi undincede kubi ngempilo yami. Ayikho into enhle tu. Wena ndiyazi ukuthi zininzi indawo zaziyo ongandihambisa kuzo ndizofumana usizo. Njengomuntu ekudala ngiphila naye, ndiyacela ukuthi ungixolele, uzame indlela yokuthi ukontaktane nami uzondihambisa ezindaweni ezinosizo. Ndiyacela kakhulu. Nomuntu ke kakhulukazi onalo usizo kulesi simo engasondele, ngoba ezinye zezinto ungahamba nento yomuntu kanti leyo nto ithinta into eziningi. Mhlawumbe usuthathe nento wrong wahamba nayo wayofika naye ekhaya, leyo nto ifike ikujikela ekhaya, manje awusazi uzoyibuyisa kanjani. Nokuthi ke ezinye zezinto ziyenziwe emakhoneni, uthola ukuthi nawe iyakuxhuma leyo nto kodwa awazi ukuthi iqhuma kanjani. So udadewethu ucela usizo, umuntu onosizo akasondele. Ungathini kumuntu kakhulukazi osekhaya? Kakhulukazi uke wathi niyaziwa nina kakhulukazi njengamaXhosa lapha eGoli, ngoba kusho wena akusho mina ukuthi kuyenzeka kuthiwa nabantu abavele bethathe nezinto izinto zomuntu mayengekho behambe nawo. Ungathini kuleso simo ke sesigoqa nje yonke inkulumo? Isilumkiso endingasitsho ebantwini abasekhaya ukuthi noba kuyenzeka ukuthi ube desperate kangakanani, ungaze uthathe into yomuntu, especially umuntu ombonayo ukuthi u-rich. Awumazi ukuthi lo yamuntu e-rich nje wenze ngani. Wena bese uyafika uyathatha njengathi maXhosa, ngoba niyasazi ke thina maXhosa siyatsho vele sithi into yakho eyami, eyomlungu ndiyayifanisa. So ndiyacela ukuthi ningaze nibe nayo leyo ngqondo yamaXhosa yokuthi uthathe into engeyo yakho. Ndibonile, ndivile, ende kubuhlungu ngoku. Ngandizixelela ukuthi ndiyiclever, ndizawuthatha mna imali le ndihambe ndiyophila impilo yami kanti ndingazi ukuthi kanti ndiyazimoshela. Ngoku inoba nani niyanibona ukuthi ndinjani, yonke into yami nje imoshakela, isekho into right. So isilumkiso emntwini onimameleyo ekhaya, ndiyacela mntu ungaze uthathe into engeyo yakho uyenze eyakho ungayinikwanga. Sibonga kakhulu Nkosazana ukusondela kwiNethezeka TV nokuthi uphumele bali. Sesiyathemba ukuthi noSabelo la ekhona uyothi mayibona lesiqephu esithinte nathi kwiNethezeka TV ekwazi ukusondela sikhulume mhlawumbe nanaye ngaphambi ukuthi mhlawumbe simxhumanise nawe, nokuthi ke nawe ube safe kakhulu. Uwenze inakho igxathu elikhulu ekutheni ukuthi usondele kwiNethezeka TV ukuze ukwazi ukuthi noma kungenzakalani empilweni yakho kodwa sinabo ubufakazi ophathekayo ukuthi wena ukwazile ukufika wazoxolisa, wazama ukuthi ukwazi ukumehlisa ulaka njengoba umazi ukuthi naye umuntu onolaka. Sibonga kakhulu. Hayi ngibonga kakhulu nami bantu bapho lapho lekhaya, ngibonga kakhulu nalana ukuthi banisizile nabo ukuthi nikwazi ukuzothetha nami okubuhlungu ngaphakathi nokuzisola kwami ndikuthethe abantu bamamele. Mbuke lapha ekhaya le Nethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani. Inkinga eziningi ezinye sizidalela thina, sizakhela thina, ezinye sifaka kuzona singazi, ezinye sifakwa abantu abathile, ezinye inkinga nje ziyayifikela empilweni kodwa igcineni inkinga nenkinga inaso isixazululo. Nethezeka TV sibhalele nawe, ngena ku-email uthi kwahlaninethezeka@gmail.com, uphinde ungene kuFacebook usilandele, TikTok sikhona nakulapha ku-YouTube sikhona na kanjani. Igama lami ngumzothule Mfuka Shembe, Mfuka Skopti lakhala amasokito bathathe badotsene empahleni uMphindlemane. Umama omkhulu kisigaxa sibhodo ngaphatho ngaphezulu thina khulika ngoba sokito bizikundile uhande manje acije mamba acije umshololo. Untombi zimbili enye enqathinya seKlemota nobone namajuba amabili eshayi ngomaphatho wetaba ezulu. Unomakofokovu umkhotho odukene ebendingi thumile lapho wafa yimina. Yipa